kwamba hauna kitu, mikononi hauna kitu, mfukoni hamuna kitu, kuume kushoto, mbele na nyuma, juu na chini, hakuna kitu ambao ulimwengu inaweza aita ya maana ulionayo. Yawezekana wewe ni mkimbizi, yawezekana ulizaliwa kwa familia ya umaskini, yawezekana maisha magumu hata imekufanya umesaulika. Leo tutajifunza neno linalosema ufikirie makubwa ndani ya madogo. Somo kutoka kitabu cha Nehemia. Na kuomba sana unisikilize, maana neno la leo linaweza kubadili jinsi unavyojiona leo, linaweza kubadili jinsi unavyojifikiria leo, na linaweza kuonyesha jinsi hatua kidogo utachukua inaweza fanya mabadiliko ya miujiza. Neno ya muhimu iliyo hapa leo, tutazungumuza mambo mengi sana ambayo itakusaidia jinsi unaweza kugeuza jinsi unavyojiona. Unaweza jiona una kitu, unaweza jiona una pesa, unaweza jiona wewe ni maskini, unaweza jiona hufai, watu wanaweza ona hufai, lakini unaenda kugundua siri ya maisha yako iko hapi leo. Hata tuone ukweli. Ukweli ni kwamba wewe jinsi ulivyo, kuna kitu Mungu anatamani kwako. Dunia inaweza ona uwazi, lakini Mungu anaona nguvu katika wewe. Unaweza jiona dhaifu, lakini Mungu anaona maoni yako kuwa ni nguvu. Na sababu ya hiyo, neno muhimu ni kwamba hauwezi kuwa zaidi ya maoni yako. Ndio maana maoni yako ni ya muhimu sana. Ukiendelea kufikiria madogo, unakuwa mtu wa kufanya mali madogo madogo. Lakini ukiendelea kufikiria makubwa, unakuwa mtu wa kufanya yale mambo makubwa makubwa. Ingawa uko kwenye madogo, lakini unafikiria makubwa. Sababu hauwezi kuwa juu ya maoni yako. Mbele ufanye kitu, inabidi kuwe na hiyo maoni ndio itakupandisha. Sasa kama kuna maoni, utapanda kweli? Hakuna. Nehemia alikuwa tu mtu anaishi kwa nchi ya kigeni. Hakukuwa na pesa, hakukuwa na majeshi, hakukuwa na mamlaka yoyote. Lakini Nehemia alikuwa na maoni. Katika maoni yake, aliona Yerusalemu imeanguka, aliona Yerusalemu imebomolewa, akaona kwa yale yanayokuja, akaona Yerusalemu inakuta mpya ambayo inailinda, na akafanya plan na ana kitu, akafanya mpangilio ya kujenga hiyo kuta. Aliokuwa na maoni, alipanga, akaamini Mungu, na alikuwa tayari kwa kila kitu. Unaweza anza na madogo, lakini matokeo itakuwa makubwa kama kuna maoni. Na unaweza kuwa na makubwa na itakuwa inashuka madogo kama kuna maoni. Unaweza pewa makubwa na utayafanya kuwa madogo, na unaweza kupewa madogo na utayafanya kuwa makubwa. Nehemia hakujenga hiyo kuta kwa siku moja. Aligawa kazi, kila kitengo kilipewa sehemu, hatua kidogo, mpango mzuri, kazi kwa bidii. Wakati unapanga hiyo mpango, unapanga utakusukuma, piga hatua ndogo tu, kuwa na mpango mzuri na kazi kwa bidii, unasonga. Watu wengi wanaweza fikiria yale ya makubwa yanaanza makubwa. Ndio maana unaona watu wanapigania kuko makubwa tu. Wakifikiri hii kitu kilishakuwa kikubwa, wanamwangikia huko wote. Wakiona kitu kimejulikana sana, kimekuwa na uzito, wote wanaishia huko. Kila mtu anapenda apande hiyo ngazi yenye walishapanda. Hapana. Fikiria makubwa kwa yale ndani ya hiyo madogo. Uona hiyo madogo uitengeneze iwe makubwa wewe. Miujiza mikubwa inaanza na madogo, kisha inakuwa kubwa. Tufikirie, tofali moja ni ndogo, lakini tofali mingi zilijenga kuta ya kulinda mji.
inamaanisha nini? Hiyo hatua kidogo unapiga, hatua nyingine kidogo unapiga, hatua nyingine kidogo inapiga, inaenda tu. Ukipiga hatua moja hii mwaka ama nyuma miaka 2 ukipiga hatua kamoja, sema Bwana Yesu asifiwe, kuliko ulali, kuliko upigane. Ile hatua kidogo unapiga leo inaweza badilisha maisha yako na ibadilishe maisha ya wengine kesho. Nehemia alikuwa na maadui pia. Watu walimcheka, na wengine walijaribu kumsimamisha, na wengine walimutishia, hautaweza. Je, unawaambiwa hauwezi kitu, hauna kitu? Nehemia aliomba, alipanga, alichukua hatua na alikataa kunyamazishwa na watu. Yawezekana ulijaribu kuomba siku moja wakakucheka ukaacha. Yawezekana ulijaribu kwenda kwa darasa ukashindwa siku moja ukaacha. Yawezekana ulitaka kufanya kitu kasawisho ukaacha. Hapana, usikubali kunyamazishwa. Kila mwanzo unakuwaka na tatizo. Na ndio maana si wote wanayeanza. Watu wanavimba mali walishaanza, ndio wanapigania hapo. Sababu kila mwanzo ni mgumu. Kuna mtu anaweza kuwa anagangana, walishaanza, anataka kuwa mkubwa hapo kwenye walishaanza, lakini sababu mwanzo una moto, lakini ukimwambia aanze kijiji kimoja hawezi. Kuna mtu anataka kuwa mchungaji, lakini hajawahi fungua kanisa moja, sababu ni ngumu kuanza. Wewe imani yako, uvumilivu wako unaweza tuma unashinda yenye wengine waweze shinda. Usiache watu waamue. Acha Mungu na maoni yako yaamue juu ya maisha yako. Mungu na maoni yako ikiamua juu ya maisha yako, hautakuwa wewe ona leo. Na kuomba kaa na mimi. Kaa na mimi dakika kidogo tu. Unawahi fikiria ya kwamba maisha yako ya leo ndio ya kesho? Nehemia anatuambia hapana. Hata unaweza jihisi hauna kitu, hata unaweza jihisi hujulikane, hata unaweza jihisi uko mdogo, Mungu anaweza tumia maoni yako, anaweza tumia nguvu zako, anaweza tumia mipangilio ulio nayo na kubadili maisha yako na wengine pia. Wewe ni wa muhimu sana. Kitu kimoja uchukue tu hatua, kuongeza bidii, kuongeza imani, inatupa miujiza mikubwa. Unafanya madogo leo, hiyo madogo unafanya inaweza leta makubwa yenye wewe hukuwa unafikiria. Hiyo unaona kidogo leo ndio mwanzo wa mambo makubwa ya kesho. Ndio unaonaka wengi wanasema wakati inaanza tulikuweko bwana. Mimi niko mwanzilishi wa hii. Nilianzaka kwa hii. Wakati tunaanza hii, mimi ninajua kutengeneza vitu bwana. Tulitengenezaka hii. Sasa uko wapi kama ulitengenezaka? Ulikuwaka lakini hukukuwa na maoni. Je, unafikiria makubwa kati ya madogo? Je, una mpango mzuri hata na vile vidogo ulivyo navyo? Je, unafanya matendo kwa imani na kwa uvumilivu? Maoni ni makubwa kuliko vyote. Mpango mzuri hata tukiwa na madogo unatosha. Fanya kazi na wengine. Hata mkiwa wachache mnaweza fanya kazi kubwa. Tia wengine moyo kwa kuinua huduma, kwa kuinua kazi. Msherekee hiyo kidogo mnapata na kuendelea mbele. Leo unaweza tuambia utachukua hatua gani kwa maoni yako, kwa kanisa yako, kwa shirika lako, kwa maisha yako? Utachukua hatua gani leo? Anza leo. Chukua hatua ya kwanza leo. Anza mipangilio na hivyo vidogo ulivyo navyo. Tumika kwa imani, alafu mtegemee Mungu na atafanya kazi. Kumbuka hii tena. Fikiria makubwa mahali kuna madogo. Hautakuwaka juu ya maoni yako. Maoni yako inaenda mbele, wewe unafika baadaye.
Ni kama jinsi unaomba kazi. Mtu anaomba kazi, vyeti yake inaenda mbele. Wewe utafika sasa kufanya mahojiano, kufanya vitu vingine, vyeti yako imeenda mbele, maoni yako inaenda mbele. Hiyo maoni ikishaenda mbele ndio itakupeleka huko, lakini hauwezi fika huko na maoni haijafika huko. Hata ubaki kushika mkono akikupeleka utarudia tena hapo. Nehemia hajakuwa na kitu, lakini Mungu alitumia maoni yake na akaujenga mji ambao ulishinda mafalme kujenga. Hakukuwa na kitu. Mafalme walikuwa na kitu, walikuwa na majeshi, walikuwa na kila kitu, lakini hawakuwa na maoni. Yeye alikuwa na maoni akaujenga mji. Kwa nini wewe hauwezi jenga taifa lako? Kwa nini wewe hauwezi jenga familia yako? Kwa nini wewe hauwezi jenga mahali ulipo? Kwa nini wewe hauwezi badilisha kanisa lako? Kwa nini wewe hauwezi badilisha shirika lako? Hivyo tutabadilisha. Shika maoni, anza leo. Anza leo. Hata unajihisi wewe ni mdogo, unajihisi umesaulika, hiyo kusaulika yako inaandaa kitu. Hata una kitu, hiyo kutokuwa na kitu inaandaa yajayo. Anza leo, panga, chukua hatua na uombe. Fikiria makubwa, mali kuna madogo, na uone Mungu atabadilisha maisha yako. Uone chenye Mungu atafanya kwa maisha yako na atafanya kazi. Kama hili neno linakufariji leo, unaweza tuambia unachukua hatua gani leo? Unaweza penda neno hili, unaweza ligawa kwa watu wengine, unaweza subscribe. Asante, Mungu akubariki na kuzidishie. Bye.